Bangole ile ina lituko na ukwana go mantongo promise njiroro. Akugore vyombo bikego, akugore bintu bye studio nkega, yakoro matengo ikoro kwarosa. Yakare gari akore ne yene yakore gasi nyinge nyinge yaburi muchanga, iko ya gotapia be kukandaria, yamanyu yakore te gasi. Tonyore bone byombo bune bina bako na komboi, kwanda chisho ekibina matanga, byanda byatume kororo. Bina kinyangi twanda runa bono koranda turutwa rangiri kukinyangi twanya to chokombo ebyombo une amatanga ina gote ina kuko ebyombo so support yotagete support ndagete okay umuntu arataka gutumira support yawo enamba noruga enamba ne yaron kurumono nyirubono enamba yane ige korukwa 0715 86 22 94 nene nyirorire 0715 86 22 94 Amarieta ona kyagosome. Kyagosome kana chemis nya arondubi. Nimeta abantu baro bakurigete kurwari ndaba gusina abantu abangwana sana. Abakonyara umuntu kurigereirie ogwakire simi mwagambire ndaenda okurangira ikisho. Kisho toriko cyakwa ngayo go cyakwa kisho bunararia. Kisho okora karotole uno mwana omuntu okoro man pepe sagero. Kanyorire show ata buna ichwa seketoro china na manya kanete mono utubwa. Ika konsumene amonyanga yore. Minyoka ngutara myako bakasekete. Mwana omuntu okoro kujali nya gwoka abantu baminta bana musiki aba agana bajasana. Ba emonyanga yo moberde na ta no nda bata minyoka. Injune kichana kilikiao. Twasanga ikabu. Twate baneki entongera ika kiatogete rumaniga. Mbagati taibonse bogate korombe. Ayo mwana omuntu ayebonege myaka uruche bye myaka 5 kurubonega mete myaka 5 myaka ubwate abokonyora gwasuke naye kwabera musi umugaka gukya kanyoruche umusiki oyo gorojora oranywiki bosora orarugwikiri nchengora gwatera matorene amanyo subati asinjo na umirete geti antivirus negento kende gya kabere kare tuwa gwatera ndinere ninchi ko matei ngabono ngoko boko nganchire ondo kengote gwiko wagacha mwane kara ngurwale saiga enyombo anda saiga klikineva ose nyomba ande saiga ninchi ko gore bandi yane gorko gento bi personality band tari na nasinge njo ndata komanyikana nekerege likina bwate kurundo moke yebono lakini amaskani yo mwako yo ikamu bwate ko amaskani yae ikona nchingi ule pande ane gorko tu personality nsemi abantu buneta kirikya turu chimwe nakabando mwalimu through this person yebono yes alafu antivirus again tongere ne bako kotebili twaringe nambwa ngo nasenye cyo echinza nabo to understand kuinikale chi abana ba mintomba bichana bibikega binde ngaine upcoming naende bali baraba kasende na bali bangetani trekni bataraba bantu banene mono yebono ninchiko bainikale chi anyo babwate talent cyo gotera na talent inde yonse babwate banya kodere gas baba sako ba discourage dikurwa sabantu ni nambende ya kabiri anyo korumwa na msikio muyege ntege tanga ningo kwana korwa set TV ase bali bantegererete kuiko bo muntu mwenenu tali ubwenenu bokwe kinyasaye lakini ubwenenu naturally ubwenenu bokwenda no musiki kya na bonya rumuntu ago discourage abate yebinte bine biense bine binte ntuntu dikotera no morogira go muibiba etogotera ngati amagenderera enderere ndamwe mutiga taso ibyombe taso mi abana baitu bache kwekonyinga kire mutwa na kero kindi onyo no muswati utamano mu na abana bo monyene ne bakor ku influence go silin etoko tebanga ga kelin nko to gwere ndi muga ko tenya abana baye umwere na ilini oye yongo gotera gendo kire kebe tatigana abantu bakwira ne bintu biribire garia music is the best music ne gendo nya sanjite na inde to ikorama nturi ko chaya etoko tera sinjirire ngi yatsemi abantu banya sai na watoko mya so bwo bwense no ritura ikaranso sinase tatebe ngikiondo keria Mary go round ngo kora torento kieke thank you amen sana nendo gukwana no pastor ndagite ebitiko ko wenda igana nende kwara rutagingana ni nyasaye genjo ko rutaiga musiki ne kasi ni abarare abana musiki ababa ne kwa barare gurwari abunuzungu musungu arisi asabanta bonsi ningori naye bono okarokorra meta abantu barokora gwateneki nyasaye tigangonya mbwika no muntu lakini oetanie ase abana musiki abakire guru bakiri bagusi no ruri uri mono gora ko kuna nimeto na roko kunete lakini mbaro naenda abakite ko ruri tangani no mine antivirus ndatebe ngabuna nakina kaki alisi ga kumete mono alisi okay tete tiongare so ubuye bwalisi tege tora kunige nduki alisi kakeko kuru munuga ekyonyo tege kego alisi umwana sababu nchitingo nyebe sabali yane yali bali ali amabuko so magi ai alisi umwana sababu nchitingo nyebe sabali yane yali bali ali amabuko so magi nandingo kunyaye kunyaye manya kwanja tunitiga tere nginyole cheni tunitiga tere nginyole cheni
ngakiwachite igawese muya ikonge nigotwaringi inchinu mwana umwambe ige naraso shortcut kwara kuliga egitegi asunene nimetega ante gitega mura perform kabisa live ga abantu bana ki ingokora betkana somene ndi comment ga abantu bana tukulikaga nara goteba papa uyako kwa Shadili kutoka Egesa naona show iko poa sana. Ambia hawa wasanii wenzetu waendelee hivyo hivyo na watrain wenzao. Naenda otebi abantu bonsi pibale town gali gaki babategere kabisa naende mokwa moyo. Niweke song ya Alisho sababu ya Alice Kerubo. Naragoteba iga abana banka nimbaroche mbia mono sana akuru kwa Lilian Omoyo. Lilian Omoyo no yose ino atera abana banka nimbaroche. Mbia mono kabisa. Mbia mono sana. Naragoteba Ndizi TV omutuleti Alois Okaria kurobo Nyagatani kubaria emarogoba enkiyaga kiase omutuleti abatuleti bonsi pi Nyakoe location mbia mono sana nje koboria kurwanya kwana mbia mono sana abantu baminto balimo kandi tokutorika chibi SMS chainu bono kurubona iga intake tumotwegento kusaba sani bali aba achivandi chicheno bali gete kurwali nkimwa bali kaniri muko chokuba to kubeka bono mu begeta next yeke tongera mu usei mwali gete kento kero iko gento iga abantu bali gete kurwalia igege ntongero gigo chokucha ege ntona batia abantu baminto gaki abana abasani naende abantu bakora bengo musikyo mwanswe so YouTube channel yabo mobile support YouTube yabo niyo korokwa ege ntubi songa 99 jazz band mwigwete lakini naende role rangu ege ntubi songa 99 jazz band nimeite bana mwaru ko runyumba garia mubwate abantu chi family chaino gusaba sani baino ndatake mubakwanie elinda kabaga gatokire gakeigo mwataranda bachiko baita garia mbara byayo oyandiko orakwaniga bali bagotekerete kurwali abantu baminto ngokwaniga haria igabona bona ngokwani Isaac Bundi jakwa kurege ntu bino yuwete Daniel Mikira mu irongo nyabiko mwaria Charles Karioki araka no yuwete amana penalty nyande kama kereri mu yuwete aba muraba na kuru stage bonsipi gana baira maiga no ena marita enda akera nimba kwandiko mu yuwete bakora mona bakora se nagiri chigari kirya nagiri garia bona tinye bo mongino ne ndende na rogontongera ake mongino ni chakiri ni morangi mama chakiri ni morangi kurunka ari rogontongera bono arabo no mama minto serbine nyamisa no nyuwete amana abana ba minto ngo bakwania mwalimu Charles Obadi Andubi ina rumuro minto manene mago cha omwalimu principal Pito ndiye kindubi principal ya Makairo secondary mwana minto makagoti na muswati minto na ro kurwe Pacifica nere kurwari tom kurunya nyabuguri kurwari getengere mate monyu wete cyane anti nora nere kuru mata eboge tutu no nyuwete babira bangi okay ndio mono konya ngumu pasta na kuiba gora kwa nyumu pasta ugo pasta ngo kwana pasta mungaro oga no nyuwete nero na kwani mono nabo pasta bonsi nabo pasta bonsi pina bono chose bati akombe mbia mono sana naye mbara byora kwani kurwa utararo ndete ngo turu studio yes Mr. Antivirus njenda kwani my mother Mary Nina muntu rendo yo ngibolete uyibolete mwana musiki yora alafu mwana ko rwangwa ni nabali to bangajiteka na chama mashabiki na akora support crew yentu bisonga kuna kale nyege sa spora Peter sister boyo na Teresa Bineri Elizabeth Chinder abuti ngo beba gingo chebi wali bibiana bibere bitatu iga bigoli bibiana bono like Martin Moriasi naega agotoka ucheri Doret alafu tomana gocha Joseph Moriasi orumu nere arumu nyagita jabu to gocha Kakamega imana gocha na Lamek Majini yango drabwa sinjo nkwani wonstingo kwa enamba ya umuntu arataka ukurige nonyena ne umuntu atakondi bono kuru yentu bisonga guseni information gitagwa atakare amanya mugurire abarandikine nambe about music yere 0799167932 let me repeat 0799167932 nyaka gike gusi ere zero okay kora digere okay igere no isana ibere kianda eyemo isano nemo okay
Tiga. Iko kwanye kodi. Specifically tiga nyiro ndike songo 0799167932. That is my contact. Ambia mono sana. Mbwata bana. Nubata bana. Kole kungita. Bakwanya ngoga. Nimbwata abana bane buno mwana omwana okuruku na Theophile Ndubi no mwana okuruku Esarobina no mwana omokoti kuna papa Moses James Kai mbaji kongithaka iko naye no bwate papa mokaria nimbwate papa moke ya sana aya papa nyo gotorigeretie naye koromu kiskuru ngosomali ngosomali gasire gari igari kirasinya yali gosoma Everand Ekima. Oh, that's good. Antivirus ya Ayane Simba nkwani abasani abwe, congratulations sana kwa kazi nzuri. Ni Velex Anyuga Kurwa Nyakoe nikiwa woge clinic Nyakoe. Nicho no mumregete twasomete nere kero na renga form fotambacha na renga form 1 nero bakwani data bega simo kwa ningia biamono sana Felix Anyuga Kurwa Nyakoe bono nenchege ntoda tia bantu bambinto bali mogane to guturigiria nchege ntoda gotebie na ndege tokora arumu mbaramba ngura kwana ali sana support musani support talent umusani oye kera kwa murangiri garia ochire garia gotere kabisa garia na enu akano basani umusikisa akano musani ebesi yaye na eno basani kimwajire garia kimwigwana no nyumwigwana ebesi giti tiga gwika garia bantu bagushangire kwa rati bono ebesi nige gukina ngecho mutegwanetirere Gete nyoko beraye. Gente que tingo etani na tuatebeta no mwenye no mugano. Onye mwigwana netenechi. Ni to korego ayo mugano oye. Mutu auto akore. Bono okobante gete konyo ari baga tora tenga kabisa. Gane njenda kwani abantu bali bandigete kurwaria. Omwanchu ndigete kurwaria bugeta seni geito Kyandizi TV. Nenje na kushukuru sana gisa tuacha gete kuru saa 11 mpaka ensa ya maya marogo bono muna turigeretie. Na ndege ntoda gotebia basani bali mogane tukutoriye kurwaria. Ekarote ke tukutumira gantore website yetu gotonyora www.ndizitv.or.ke nena bayetu studio nere yere 0792182834 na sonye turaskani TV ya botambe kunyoko batebe nyukubwate start time igenda gali tonyore 195 onye kubwate go TV tonyore 824 tigamambi tojutumene naende kuchakira saa 11 paka ensa ya moya maragoba Oyo mpapa. Oyo Yesu. I'm sorry for disturbance. Very sorry. Again tongena lewo kwana. Aso so akwana gentu bisonga band. Unga device ya abana ba minto bali baukina bona bake. Bira toke ngori kianale tokaro mukasende useto karo monena asenda ke kono ni miaka 3. Ba device bali baukina bono bale ngori kiana bambuite miaka 3 yoka. Elietaria munye subati. Oyakuru kwentu bisonga just 99 original. Eli ngoro nakina nanyora. Umuntu onyo gatete kwigure band. Tigacha ke ni elietaria ye. Liaje tago tumike gentu bisonga oso akurira bono no kosoga ali go YouTube kero go subscribe elieta konyore gentu bisonga kwanyora there is some disturbance there abantu gete bali gete gentu bisonga elieta li umuntu nige kuba gutambe no nibukungukanire na liete kare lieta ndi gokobora omate lieta liko oli elieta kuruka band likobole psychologically no moriri you to might go think lieta ndi likobora ningote yo lieta size to komba kuna ndo mumwamuga to kondo kana lieta ndo kana black handsome omete go bokora basa. That is what I want you to advise the people. Ngagerte bayigure kurabo. Kindo muya umuntu mete ekarago kwa pakaru kwekere cyo nyakaru muya. Bono. Lakini atara kwarta ikuru kukereje. Tiwona kokona kurukwa abana bakona kokwegi gongona kokwegi ba na kwangu muya. Bono. Onye bakoreta igo ba emna kwate bigwa ora kinde ndo jinga enyanchire sana bantu nakingoro kurwa mwenye subati. Na liri tiri ngikyo ekuru kuruga. Mwenye subati yanchire onda kutaka kwebaka na mwenye subati. Bantu babuni atata yo mwenye mtu ayimate kurukale. Ekindi kana kingo chiri chiri boke kanisa. Mwenda kike. So mano ntakitega mura aka kabise tansi nda manyana ki nigome itagotera goka turi kwa katansi kusirume tu kwa kitansi na ndege ntona batebi tarrumu gakoyo na bane miaka irenga mwako nero jo kwa mabuta na ayo chubu atabande kurwaria na rada bana musikigete bako genda etamego je yaswa muntu ikira umanyikanire ukire wire pandi ya gure nse lakini okwo arura se pandi mugako yesa rigete na kiaya bono genda kuchibusia abu emirangu yaho niye kwego kango koboko ta ndara bo agwa kama buta naye ojo akomu ya mabuta emiaka geti lakini bona iga tigara gwati chi chaone cyo kumine binto na cyo gokora na abantu bali getu kurwaria kaba murabe support mbia mono ndoje mbona baguchaka
Oyo mpapa. Oyo Yesu. Bono. Enseye. Amangana na makomuru yangu. Mangana ya bono kwangete. Kwa yaigule. Musani sipilia ni yondieki. Mangana ya bono kwangete. Kwa yaigule. Musani sipilia ni yondieki. Nenyeire buna kwangeresete. Nyumba mino. Makinerete bone mechando. Nenyeire buna kwangeresete. Nyumba mino. Makinerete bone mechando. Baibolo abuya no mogaka. Jeremy yondieki. Nagosira mamere ni nyaboke. Baibolo abuya no mogaka. Jeremy yondieki. Nagosira mamere ni nyaboke. Baibolo abana sita moigwe familia ndoge. Sativiki na chare ndio zongo. Baibolo abana sita Nakizero ya beire Chimisinya na rondubi Nigongumete nakizero ya beire Umuta kwero kumurandia Usiogwa abantu kumene ngiti yorozana Umuta kwero kumurandia Usiogwa abantu kumene ngiti yorozana Inyura bono mwasabeire Abagukwane kene babira babisa Inyura bono mwasareire Abagukwane kene babira babisa Usiogwa abantu Ayega yana ikana kukonya umurose jibingi ya bunyaramba Korta madato nyanja no boryare sina kuruengeta Amana kukiri umasinde Mwenjweta wana wa mintu Arande bange bagusi Igo bagwekaga bagotora amabana musiki Arande bange bagusi Igo bagwekaga bagotora amabana musiki Igo bagotoroka benze Igo twanjitera chemizima nakweborya Igo bagotoroka benze Igo twanjitera chemizima nakweborya Ubuyu muziki asobozemya Zemya abantu bunaba gwenerete komenya Ubuyu muziki asobozemya Zomya abantu bunaba gwenerete komenya Umurandya olyo korandya Ikanisa imeu igiteri olye ngoni Umurandya olyo korandya Ikanisa imeu igiteri olye ngoni Nakungu baba nyeno twara Chibesa chonsi kanisa chigo changwerolya Nakungu baba nyeno twara Chibesa chonsi kanisa chigo changwerolya Omenesani Mugabe fini senti tomo bena chanonyu kwete Amana chofu mutoki Wana wa minto kunye mikomu agu Jensi kabange nyangi Igakeye mungu muke wairi na basani Jensi kabange nyangi Igakeye mungu muke wairi na basani Unamumanye taba mito Igasiyane cheno kubuyo muziki Unamumanye taba mito Igasiyane cheno kubuyo muziki Tugaika sobo musubati Ngaihumuranya utanganire nobogengi Tugaika sobo musubati Ngaihumuranya utanganire nobogengi Tukanyara abayuti abange Asense miyu batuganyete n'echinungu Tukanyara abayuti abange Asense miyu batuganyete n'echinungu Sikababuya